mitolon do rumi amiat， 祈祷每一天。Karalit a mikansha tu kawas， 对主常怀感恩。Salikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以Filipi sakasepat at sefang saka-6 atusir suarsa aka raw-raw ko falutswa namo to maamaan at lemak. I masa maamaan at lemak i pitolon kamo. Pakainian i nipi ahawil no falutswa namo ko pi patalahkar to ngangitangitan namo i kawas a milungot saan. 你们应当一无挂虑，要在祷告中把你们所需要的告诉上帝，用感谢的心祈求。腓立比书4章6节。Salikakaaw, yo pakatinako kita to talamaan at lemak no kawas i tsaay kafilo no itchad ita at lemak i o sualinay ko falo tsua ita ami aray to kawas. Urasa ka, mararit kita ami kansya to kawas i, uturong no pasoolin kita to nika, o mikaputay ko kawas i titaanan i masa maamaanay at lemak. 当我们在自己的能力无法处理的事情上，经历了上帝奇妙的作为，我们就会真诚地感谢主。因此，我们对主常怀感恩，就表示了我们确信，无论在任何情况中，他都与我们同在。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao nanay parihatayan atau paripahakan iso ko falutswa ako ika raw-rawan at lemak. Nanay keritlen iso kako pasatlak na masa maamaanay karurayan at lemak. 上主啊，当我感到忧虑时，求你赐给我平安和喜乐，愿你带领我脱离各样的困境。Pakai ni i tatamaanay ang nganganutapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。